Kua ara ake anō te kokoraho whenua a ngai tūhoi, hei whiriwhiri mā te karauna. I te marama o Haratua, ka whakapoko te karauna i te hiahia o te iwi, kia hoki atu anō te mana o te urewera ki a rātou. Kei a Roy Hananuri, ngā whakamahuki o te wā. Koinei te whenua i tautohe tiai i te marama o Haratua. Kua hoki anō ki raro i te rama a te whare pāremata. In the end, all we've done is spell out our bottom line, but I suspect this will go on for quite a number of years. Koirata John Key i te rangi nei, pērā no i tana whakatau i mua, engari e ai ki ngā rongo kōrero o te karere, kua hoki anō a te urewera ki runga i taua tēpū. They are having discussions. There's a simple bottom line from the Crown. We won't be transferring sole ownership of the Turuera National Park to Tūhoi. That the talks will never succeed if John Key promises one thing to them in private and then says something else in public. And that's what he did, and that's why it broke down. Hei tā Tūhoi me noho te rangatiratanga o te urewera ki roto i a rātou. Nō reira me kimi rātou ko te karauna i tētihi ara hou hei whakatau i tēnei take. I huitahi ngā rōpu ērua i te praere kua tahātu, koira hoki te rā tohu i te huritau tuatoru o ngā mahi whakatumatuma a ngā pirihimana. Negotiations have been ongoing and as I said, there was a bit of a break in May and they continue. And I'll let you know as things develop. E mea tiana kei te wānanga ngā rōpu ērua i tētihi momo rangatiratanga hou, pērā i te taitara tuku iho e kōrero tiana mō ngā takutai moana. What I'm going to do is negotiate with the iwi, which is the approach I take to all negotiations. He mārama te kitea, kāore he whakataunga mō Tūhoi, ki te kore a te urewera e whakahokia ki a rātou anō. He oi ko te tikanga o te whakahoki, te take nui, hei matapaki mā rātou me te karauna. Roy Hananuri, Te Karere.